Couchsurfing je spletna stran, na katero se včlanite brezplačno, tako da izpolnite spletni obrazec s svojimi osebnimi podatki, zanimanji, izkušnjami in slikami. Člane spletne strani Couchsurfing lahko najdete kar v 207 državah sveta in vsi bolj ali manj dobro govorijo angleški jezik. Ta spletna stran vam omogoča, da prenočite pri ljudeh, ki živijo v kraju, kamor potujete, jih spoznate in se z njimi družite, ali pa si izmenjate informacije o kraju, ki ga obiščete. Poglejmo si kratek predstavitveni video o couchsurfingu in izjave Davida iz Ljubljane, ki je član Couchsurfinga. Kasneje pa vam bomo predstavili izkušnjo gluhe Zlatke Petrač, ki je preko Couchsurfinga odpotovala na Malto. You know, when you go into a hotel and you have no clue who is who, couchsurfing is a bit different. If you come to my place, you get to know me, you get to know my friends and family, you get to know the activities I do. So couchsurfing is a real beautiful experience. Sem član Couchsurfinga in zmeraj, ko dobim kakšne goste iz tujine, jih pripeljem na to točko, kjer smo danes, in sicer Ljubljanski grad. Couchsurfing je zelo fajn zadeva, in sicer za ljudi, ki so svobodne miselnosti, da nimajo nekih predsodkov, kaj se jim lahko zgodi. To, da imam jaz odprto stanovanje, da sprejemam goste, ni obvezno, ne. Gluhi se lahko vključujejo v couchsurfing, kako bi rekel, zelo inovativno. Predvsem ta zadeva nam zaenkrat meni osebno ni poznana. Tako da bi bilo zanimivo, če bi kakšnega spoznal, da bi ga recimo gostil, da bi spoznal, kako komunicirati z njim, kako oni razmišljajo. Preden spoznamo Zlatkino izkušnjo s couchsurfingom, lahko o Malti povemo, da leži v Sredozemskem morju, 80 kilometrov južno od Sicilije. Ta otoška država je velika samo 316 kvadratnih kilometrov in ima 450 tisoč prebivalcev. Pohvalijo se lahko z obilo sonca. Verjetno tudi zato Malto letno obišče preko 1 milijon turistov. Letos sem preko Couchsurfinga, COUCH-SURFING, poslal prošnjo za prenočevanje dvema starejšima članoma Couchsurfinga. Ona sta naju sprejela takoj. Kasneje sem po dogovoru z mamico organiziral ogled pokrajin, narave in obisk plaž. Oba z mamico skupaj sva se odločila preživeti čas v naravi.
Naturally, there are certain differences between hosting a deaf person when compared with a hearing person, but with extra concentration and a lot of good humour, we think we mastered quite well. We especially learnt from the experience to appreciate how Zlatko was overwhelmed by the rich colours and natural beauty of the Maltese countryside. Her silent world derived intense pleasure from many things many hearing people tend to take for granted. We see deafness certainly as a small handicap from our point of view. Jaz sem se srečal z nekaterimi ovirami pri moji mamici, saj ni bila vedno najbolj sproščena ter osredotočena na izmenjavo informacij. Ona je imela tudi večkrat pomisleke o naši sproščeni komunikaciji in sodelovanju, saj se ni navajena z nepoznanimi takoj vključiti v življenje in si deliti veliko podrobnosti. Obiščite spletno stran www.couchsurfing.org, prijavite se in poiščite člane v različnih državah sveta. Če želite potovati nekoliko drugače in finančno nekoliko ugodneje, ter pri tem spoznati domačine in nove ljudi, potem je Couchsurfing nekaj, kar vas bo navdušilo. Odprite se in življenju dopustite, da vas prijetno preseneti. Srečno!